Onde ture tempo não conosco para prover seguro tempo interessante tá? Compa abo engrandecer o conhecimento. Nós tudo que seguir crescer. Podemos agir, nós não sabemos onde para buscar. Well, nós será partnership com a Universidade de Aruba e se mostra abo exatamente com a Universidade aqui para prover mais que simplesmente educação. Trend Alert Bonus Tip. Pabista que a Universidade de Aruba está vivo e em energia está subestimação. O Instituto de Educação está percurar para brindar tudo realmente necessário, hasta inconvencional, para garantizar um nível optimal de seus estudantes. Wij zijn van de rechtenfaculteit en wij organiseren onder andere de debatavonden. Maar dat is een deel van alle verschillende dingen die wij doen. Wij hebben een onderwijsprogramma natuurlijk, de rechtenopleiding die de mensen kennen. En daarnaast hebben wij een onderzoeksprogramma, de Small Jurisdictions Program. En dat is een onderzoeksprogramma dat gaat over op welke wijze onze eigen wetgeving, onze eigen wetgevingsverhoudingen zich verhouden tot grotere systemen. Dat is wat wij doen. Dus wij doen onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening binnen deze faculteit. A quantidade de estudantes que opta para seguir um estudo na Aruba está aumentando por diferentes motivos. O ambiente, a escola chiquita, dus bota conhecer turbo outro meio de estudante não, bota bond hobby mais close com mais, nanta hobby mais helpful. Bota den mesmo ambiente, dus bota echt den comfort zone. Entrenante em roupa estudante que combina estudo com trabalho ou estudo com família. Eu trabalho part-time, eu trabalho 6 dias por semana, então já sabe, eu trabalho full. So basically dia livre meeting, então depois de trabalho eu tenho escola, então não para estudar também, tenho para continuar mais largo, depois para colégio, não. Bota aqui que eu work pabo, não? Se vou estudar na casa ou para estudar na escola. Cada parte do currículo traz arriba ou outro aspecto de estudante. E debate aqui entre estudantes que organizar seguro também está onde. Waarom is debat zo belangrijk? Debat is voor onze studenten erg belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste natuurlijk heb je het maatschappelijk debat. De discussie, het gesprek over wat nu bepaalde standpunten betekenen in onze samenleving en op welke wijze we daarvoor kunnen argumenteren. Wat je als student echt leert is om niet zomaar alles voor waar aan te nemen en om alles in vraag te stellen. De belangrijkste les die je leert van debatteren is dat om te overtuigen je vooral moet weten wat je zelf wil en dat je niet laat afleiden door wat een ander de hele tijd zegt. Na comienzo, ahora que me comienza a estudiar, me considero a mí mismo una persona un poco más tímido, of como eu prefiro quedar in the background e participando desde meu eerste jaar in el club de debate da Universidade de Aruba, bota como up para mening mais e mais e bota sentir mais cômodo também papiando do público. Onze studenten debatteren elke 2 weken ongeveer met elkaar. Dat zijn niet alleen de studenten van de rechtenfaculteit, maar ook van de economische faculteit, van de arts and sciences en ook soms studenten van de hospitality-opleidingen. En die debatteren dan over dingen die zij op dit moment maatschappelijk relevant vinden. En als zij geen onderwerp hebben, zorgen wij wel voor een onderwerp. Thema's uit de actualiteit, thema's waarvan ze weten er is veel emotie bij. En op die manier heb je altijd een debat waarvan je weet, nou de vonken springen er vanaf. Dat kan zijn omdat het bijvoorbeeld gaat over gevoelige onderwerpen, euthanasie, abortus. Of over onderwerpen die gaan over de verhoging van het collegegeld. Nou, heeft elke student direct een mening over. E esse estava justamente o tópico de debate de ayer noite. Sessione a maneira que a prova de game changers para estudantes que está participar. Me gusta meu hobby, então que assim conhecer meu. Esse é o que me quer me gusta meu hobby de gel. Botar assim o mesmo limite para passar de banana. Esse é o que para mim me gusta meu hobby. Hobby gente que quer que dor que você estuda lei, automaticamente quer men botar vai vir advogado ou que botar vai vir juez. Mas isso aí não é necessário. Vou por exercer a função de jurista no qual que está beleid. Vou por fazer essa aqui no qual que está bestuur. Vou por fazer essa aqui meu hobby estudante não aspirar em política ou em aparato governamental. Então a opção não sem fim e me está looking forward to that. Pamira com Universidade de Aruba por abrir bom mundo, subir na página ua.aw. Trend Alert Bonus Tip.